kearifan ada ke Allah. Tambah bagus hubungan ada ke Allah. Tambah nyaman hubungan dengan Allah. Itu Kanjeng Nabi lah kan ngolwaki umat ada ke Allah. Makenal umat ada ke Allah. Mereka umat yolwaki paoning ada ke Allah. Paling pandi hubungan dengan Allah. Waya ceri ngabula ke Allah. Ya ceri ngabdi ke Allah. Ya ceri menghamba ke Allah. Pandi hubungan ni pak kenal ke Allah. Ben ya ceri berhubungan ngabula ke Allah. Ya ceri oning ke Allah. Kenal ke Allah. Sang kenal ya ceri bermandi hubungan si bagus serido ibn Allah. Hubungan sekalibur ibn Allah. Ini Kanjeng Nabi. Makanya orang ting semak Kanjeng Nabi nyaman atina dak Allah. Lango dak Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Lekar penyalur penyalur sir Allah, penyalur wahyu na Allah, penyalur ajaran Allah, penyalur nur Allah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang sisa tak pas senang dah ke Allah ni. Makanya Kanjeng Nabi ni ke tidak orang-orang tidak polong buat Kanjeng Nabi, orang tar Kanjeng Nabi. Polong mereka tidak Kanjeng Nabi. Audu, termasuk audu ni repuk. Keker aing wuduk na Kanjeng Nabi ni kayak repuk siapa repuk sampai mau coba Kanjeng Nabi oning jalan oning kayak repuk tak sampai keker kabebel sampai keker kakana repuk yo osap ka wajah na yo osap ka deuna karena beda kecintai dalam dia karena terlaki lah karena aku ke Allah. Ini kewe teti tampena batin kan. Teti nyaman dak ka batin. Kalau mun bener kon pakon repuk dia. Saya pada terlaksana kia pakon Kanjeng Nabi. Tidak boleh perjuangan repuk dia. Padahal risiko na mati benodi. Repuk padahal. Ini perang Uhud, kalau perang Uhud, anak Kanjeng Nabi ni kan, yang wabun lawan-lawan, warapuk nang ada anak Kanjeng Nabi, foto nai boki, hidung ngandeng. Lebih senang abek nasi, capok panah, lebih senang abek nasi capok tompek, tepung semak Kanjeng Nabi pereda. Ini perjuangan, korban, repukan si korban ni. Sampai saya tak ada si korban lagi, tak ada si sombong lagi ya. Sampai kundi korban setong duan bikin ngatur lagi. Kun berak sarakoan seperti ngatur lagi repuk. Si tandi ya. Si miskin sarakok repuk. Tidak perjuangan repuk pada. Terus berengah bersama ikut serta berkorban kangkui misinah Kanjeng Nabi, perjuangan Kanjeng Nabi, dakwah Kanjeng Nabi, perjuangan Kanjeng Nabi. Wah bokna hartana, wah bok. Tak mana pun dia. Karena oning. Kamu jena korban untuk nolongi Kanjeng oning. Siapa kali bagi ben Allah. Apa dia? Tidak bodoh. Itu termasuk hijrah. Sallallahu alaihi Muhammad. Perang repuan.
abuk ni kan kelas-kelas yang anu ni kan sila bodoh anu saya repuk Bani saya korban, repuk korban, repuknya dari korban. Gila, pokoknya tak salah awak. Yang mana kelas-kelas lama jadi mabun ni kan. Saput repuk perjuangan. Repuk misi nak Kanjeng Nabi. Repuk saya korban. Betenah bon. Allah alam. Maka sebagai sahabat-sahabat ni kan berdosa lokana 20 biki. Berdosa 40 biki. Berdosa sampai pincit, berdosa sampai pincang. Mereka sedih kebanggaan pincang karena berjuang nolongnya Kanjeng Nabi. Kalau sampai lokana nolong Kanjeng itu kebanggaan lokana kan. Ini pasti kocak mak tepo ada itu kebanggaan dibukti nolongin lah Muhammad sudah bodoh pakon tu jihad sudah bodoh pakon bodoh makanya terlalu perjuangan jihad tepat junub kita mandi mangkat sampai ada peperangan mereka syahid peperangan sampai malaikat si mandi malaikat si mandi. Karena ketika Kanjeng Nabi. Teti misina Kanjeng Nabi, teti misina abeuna, teti perjuangan Kanjeng Nabi, teti perjuangan abeuna, teti perjuangan Kanjeng Nabi, teti perjuangan abeuna para sahabat. Kenapa sih kasusah Kanjeng Nabi kok susah? Kenapa sih teti misina, teti cita-cita masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Ikut. Napa sih pikir pun Kanjeng Nabi? Napa sih misi na cita-cita di perjuangan masuk ke dalam beniningku. Roh korban roh nikah. Sallallahu alaihi Muhammad. Cinta nikah. Bukti akibat pengorbanan. Cinta bukti akibat perjuangan. Iman na bukti akibat pengorbanan. Iman na bukti akibat perjuangan. Sallallahu alaihi Muhammad. Abid di sebah bukti akibat amal bukti akibat sallallahu alaihi Muhammad. Moga-moga kalau tantretan sedaja ni kan kini masuk akibat lagi ya ni kalau tantretan masuk akibat lagi ya kalau tantretan kita. Paringan lebur, paringan cinta. Tambah lebur terus anyar pangalebur nikah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Jika mungkin bolong nih kan, pondok nih kan kata dia pondok jadi kebanggaan Kanjeng Nabi pun. Tempat nikah pondok jadi kebanggaan Kanjeng Nabi. Pesantren nikah kita pesantren jadi kebanggaan Kanjeng Nabi. Pun setuju pesantren jadi kebanggaan Kanjeng Nabi. Bisa ngudi bisa ngudi ajaran Kanjeng Nabi. Ngudi cahaya lagi cahaya na Kanjeng Nabi odi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam. Ya Habib, salam alaika.
dunyona untuk umat Muhammad pasalamat dunya dunyona untuk umat Muhammad bahagia dunia akhirat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المسحوب ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه اللهم نسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك والغنية عمن سواك إلهنا يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين نسألك تألها بك واستغراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا يشوبه تكبر ولا عتو ولا فساد إنك سميع قريب وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما ولا تجعل منا شقيا أو محروما اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا في سبيلك واجعل هوانا تبعا لما جاء به حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.